Isardeng na kanun, tiyag mas masetas. Barbareng lang ano, matakderan na. Kanalungtot amin, asokyoles na. Sapay na gadu, iti koleksyon na. Pati kato, sa kakangina. Sapay kinupit amin nga ingaggatang na. Nadakamat pati ayuda. Ngem at daman ko sunada na. Nirugian ng tiyak ko kolekta. Anyaday ka, aba-aba. Atila adda, akaruba. Ti pagdawdawatan na. Aba-aba, nga agduduma. Pati galyang ken biga kolektaen na. Kasla bakir ti ang lawlaw. Nakalamlamok kuray aldaw. Kasla elementary school balay na. Aba-aba, nakangingina. Aba, nagpagay iti presyo na. Isayan nyo kuma, aramida kasta. Ayang gaggatang ken, agdaw dawat mula. Asalon at yung kuma, ti ipang runa. Aglalo ke, umat-agot korona. Atay gitdi, awan na masida. Nila kayo, ikitan nyohan nga aba-aba. Tabaka ipasungal-ngal na. Numapunwan madurag na trupa. Tabasen na amin ay namula. At talnakan, aba-aba. Atila adda, akaruba. Ti pagdawdawatan na. Aba-aba, nga agduduma. Pati galyang ken biga kolektaen na. Kasla bakir ti ang lawlaw. Nakalamlamok kuray aldaw. Kasla elementary school balay na. Aba-aba, atila adda, akaruba. Ti pagdawdawatan na. Aba-aba, nga agduduma. Pati galyang ken biga kolektaen na. Aba-aba, atila adda, akaruba. Ti pagdawdawatan na. Aba-aba, nga agduduma. Pati galyang ken biga kolektaen na. Kasla bakir ti ang lawlaw. Nakalamlamok kuray aldaw. Kasla elementary school balay na. Aba-aba, nakangingina. Aba, nagpagay di presyo na. Sublianan na kuma. Uray kinunat akayat kuntiyag may sa. Uray kinunat di kakayaten na makadena. Sabay lata sublianan na kuma. Nung maagan ka lang. Uray apagka na ito'y parik nag-asiksik ka lang. Uray tiya pagbiit naglabas inta sublianan. Numaagkan ka man bilang. Agmay sak ama ang anginan. Ken pasaray matutudwan. Ay ayek ti bagbagik apimpiman. Kailiw ko launay makarok at kinaagpaiswanan. Ken para tiara ko mo inakarara-ara.
numangeg naglakuman. Agkan kansyon nga agmay maysa, agar arapap nga addakat den na, numanggegan naglakuman. Agmay maysa kamaang anginan, ken pasaray matutudwan, ay ayek ti bagbagik apimpiman. Kailiw ko launay makarok at kinaagpaiswanan, ken para tiarakop mo inakar-ara-ara. May sa kamaang anginan, ken pasaray matutudwan, ay ayek ti bagbagi apimpiman. Kailiw ko launay makarok at kinaagpaiswanan, ken para ti arakop mo inakar-ara-aran. Agmay sa kamaang anginan, ken pasaray matutudwan, ay ayek ti bagbagi apimpiman. Kailiw ko launay makarok at kinaagpaiswanan, ken para ti arakop mo inakar-ara-aran. Para nga arakop mo kailiw ko launay, kadiyag bayagin kakadi sumangbay. Lano siya ketipat pateg mo, ken siya tipon tibiyag mo. Karim adi natunga isuksukat sa bali, apay at damet tenti matmadlaw ko, kadagita tigtignay mo. Ken nagbayag pa nagreply mo iti message ko. When putpud no nagbaliw kan, when no baka na umumakan, baka metila at kantin kaluglugana. Damdamong diawan pa'y timadmadlaw ko, tidakas nakat nagadupay timadamdamak ko. Amok idinda kita naglabas mo, agbaliw katipagaruk ko. Ngemdim ka ba elan elementa kinasayat mo. When putpud no panagbaliw ko, panaglamiis to'y ayat ko.
Tadyak met kaya't ti agkay kay iti rugit mo. Aniya ngay ngarod no naduk talamon dagiti palimed ti biyag ko. Kalikagum ko at talina et kumaasikreto. Di ka agda nagtadyak iyis istorya, pati tay kotse ang nalagbada. Akanayo namang dagdagas mangiliblibas hen ka. Ala sige, agsinakan, kukwak to'y kukwak, takukwang lat kukwang. Mangsarakat di sa balikas tamit den kaniya. Di napatay, awan sa kinakemkan, at di nakawantan, ken naglinipakan. Petintun rabi iti maudi, pa nagsinarakan. Ala sige, agsinakan, kukwak to'y kukwak, takukwang lat kukwang. Magsarakat isa balikas damit ken kaniya. Kinapatay, awan sakit na kemkan, at pinakawantan, ken naglilipatan. Petintun rabi iti maudi, pa nagsinarakan. Idi maladagaak, genggat na agdana tiput, agubakam ken ni tata. Sanak isala agraman ni nanang, ililinak genggat makaridepak. Sa agin inayad nga mangyuli kaniyak, panagdungo ti amak mariknak. No kumalang mabalin, no adapay panawen, ngayon kang magkibing, isalan at akasubing, tay diyak patengga asani weng. Tapno may papasko, ti ayat ko ken to'y iliw. No agririkang kininarang ko, agpaisala ka nag-adagos kinitatang, hasta unay panangay ayon na wala. Sa nagtumatla ibaon nga agpakumbaba, no tirabiin ama katuruga. Mangibatet kwartat pagpungpunganak, kadyak impagpagaru apanawanak. Numatakaw ko kuma, panawan na kaadang, uray may nga adang, apanangiyalilin kanyak, bilyek kansyong nga diyag patengga, tati ayat ken iliw,
Papasko amin ken ka. Jak mas paalam tinundaan, takas taunay panagib-ibig ni nanang. Kararag ko, kararag nga medlang, nalablabes pa nagdusdusanan. Amok di pumagno, di karkararag ko, ngem ka di isubling, tay amak nga inayat ni nanang. Amok nga di nagmetlang nga patgan, ngem apu ipatay na, amakasalat balse ni tatang. Dardaret de pekri na mi, matungpal na pa nagsubli. Madlaw ko tamatam, analabit nagsangsangit kalata. Bit-bitwen sa dilangit no talyawem para ken ka, awan pintas na. Jak kayat balik senen, panang paay mo tuirik na. No ganda tek tiyag talina et tiya pagbiit, taag palawagak tinggen nakadi, di kad saan. Takderak amay may sakti sa enti naglabas, maris nagliday ken nalidem mapaspasamak ken bit-bitwen sa dilangit no talyawem para ken ka, awan pintas na. Jak kayat balik senen, parang paay mo tuirik na. Nuganda tek tiyag talina et tiya pagbiit, taag palawagag tinggen nakadi, di kad saan. Wen saan. Panang paay mo tuirik na.
kad saan, wen saan, wen saan. Kasladyang maaklo panakapukaw ko kakaiso ng ayat ko jakman ninamnaman ang masulisog ka bayat ka awan ko narukok man gaya daytanakin karawaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento nupakaragsakan ti panagsagabat awan mabalin ko sa bulan siya kuntay lipatan nunaragsak ka di tasidungan palubusan ka nga ron ngemnudong tento aldaw nga agbabawi ka pamakawan tiyag may panagnaman ken nagbasulat katoy ayat nga impariknag ket awan umatap nutiin subad mo dasam ken lindus pusok ti sinugatan apkes ken panaas tinaglinapang ken kaamarangan lilaw narukong man gaya daytanaken mo kararuken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento nupakaragsakan ti panagsagabak awan mabalin ko nunam na maen madinakon ka sa pulan siya kuntay lipatan naglagi pen mawantin nagkurangag ken nagbasulan katoy ayat nga impariknag ken awan umatap nutiin subad mo dasam ken lindus pusok ti sinugatan apkes ken panaas tinaglinaan ken kaamarangan lilaw apkes ken panaas tinaglinaan
itay bigat nakapuutak panag-a naglaatak tinagpungan na adaduyaw arosas imisemak ngem di natarusak nagarubos itilwa kandat mo gayam umakadan tuy den na dim ka ba elan nga imparupa ngadan sa balikyan ka kajak met pinagaro amulitam panagdanata ket itay anakaturugak imbati nag-amay maysa pimakada ka babaenti duyaw arosas Amum ka di aday taas sabong sa wenat agnanayon yan amum ka di si tatalgedak si pupudno ngem apay ta si minaka nilipat mo't karin karita naglibas ka, duyaw arosas, senyales na. dim ka ba elan nga imparupa ngadan sa balikyan ka kajak met pinagaro amulitam panagdanata ket itay anakaturugak imbati nag-amay maysa pimakada ka babaenti duyaw arosas pimakada ka babaenti duyaw arosas taeng anatal na awan ririri kay kayat punay apag na edan ta isuti lugar adim magkalan kinagpaiswanan ngano agbiyahe kami lugan mi lumaglagto nakataltaltag masapul anapig sa timakina taadu ti pasang at akalsada madalanan ti adu alik kaong gobyerno umay kayo kad tumulong in kay kad sulba
nga agserserbi ti ili. Talyawin mi ti inda sakrifisyo, mangsugdal ken agbiro iti pondo. Kalsada kumakat pumintas, kaya't mi kumamot mapadas. Ti agbiyahit na ginawa nakarelax, tay saan nga agpapakarigat, nga maaddamet kit di sa gabasit. Panagduras gaput agsangpet a project, bantayan tapno di maitantantan. Parabor para ti pagsyatan, uray no awan pandan mayat latta. Umili at dada makipagmaymaysa, idatundat oras ken pigsa. Sindublat ti umay agubra, no addaman bilang ti pumanaw. Agsubli nga agsubli at umalyaw, kultura ken tradisyon di mapukaw. Awan adayon no kayat mo titumanaw, kanayon pamagbaga ni nanang ko. Anak ko din kadilip-lipatan, uray no sa dinut pakadanunam. Lagi pang tuy lugar anaggapuan, uray no sa dinut pakadanunam. Lagi pang tuy lugar anaggapuan. Masapul ko ti masahista, jak makadumog, jak makatalna. Dagita lays itipenta ko natay masahista, sanirugyan na apinisil isil tisaka. Inikat nat sa kun tay masahista, pinagrito-rito aginggat abaga. Inay-ayam nagsamet tenday ti masahista, tadyak mette
akatugaw ken makapag na kinat katawaan na daytoy masahista kasta kanugayam no agdadamo ka idikwan na iturog kun iti ut-ut na di makaputak awanen tay masahista ay nagawiden tay masahista mayat metrik na kon nakaginawa ay ngem apay awan karga ng tuy karpeta amuklatan ginundawayan na kay masahista awanen ay masahista awan met karganahan daytoy karpeta ay awanen ay masahista awan met karganahan daytoy karpeta Adda Secreto Familia ni Uncle Berting ken Auntie Suping nagadot nagdaldalananda rigat tibiyag nalasa tanda ket itan tapaket ken lakaida katawaan dat naglabas da ni Berting anak ikamalala ni Mildred kinakaulawan na wen gagangay iti lalaki ano maminsan ket magargari ni Uncle Berting aging papadalom aging sisilaw to kat tirabi paset tibiyag akong kunada tinapatek di daan nagsina na aklong ken napakawanda ti bigdut da ti agasawa nog din ng gayda awan problema ta iti kamaudyanan na isudan tumetlatek den na Secreto at familia ni Uncle Berting ken Auntie Suping ngemhan lang nga is-isuda ti adda pa kasaritaan na amin tayo asa nga pada taulaeng akong kunada na siya at lang nuwang ti makakita awan ipulong ken ni bakit na wen gagangay iti lalaki ano maminsan ket magargari nila kaymo agin roronda agin jujuti iti rabi paset tibiyag akong kunada inapatek di kay magisina aklunen nyo pakawanen nyo may saken may sa ti agasawa nog din ng gayda awan problema ta iti kamaudyanan na si kayong tumetlati agden na paset tibiyag akong kunada inapatek di kay makisina aklunen nyo pakawanen nyo may saken may sa ti agasawa nog din ng gayda awan problema ta iti kamaudyanan na si kayong tumetlati agden na paset tibiyag akong kunada inapatek di kay magisina aklunen nyo pakawanen nyo may saken may sa ti agasawa nog din ng gayda awan problema ta iti kamaudyanan na
si kayon tumetlati agden na. Paset tibiyag, akun kunada, pinapatekdi kay makisina. Aklunen nyo, pakawanen nyo, may sakin may sa iagasawa. Nagdin ng gaida, awan problema, tayo ti kamaudyanan na, si kayon tumetlati agden na.